бекетінің шархындаки жебеде эки Украинар бейі әлі қолды. Донецк юнелешіндеки Спартак хасабасы янында Черкасы вилетінден Мудафаджи Владислав Маразны душман нишанжысы атты польдурген. Золоте дор жеварындаки позициялар уджум етілген вақыт Харьков вилетінің сакины Виктор Гелебранд әлі қолған. Ишғаджилер чешіт бұйы калибрлы қоршун аты жетертебатларынен уджум еткен. Эрбор уджумны Украина Мудафаджилары қаршы атеш ачып тоқтатқан. В свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Калинівка Донецької області, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних сил України. Того ж дня проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту. Владислав Есипенко азапларға чектірілгеніні хабер етіп, ФСБ тайынленген адвокаттан вазгечті. Қырмның юғары Рус махкемесі қанусыз тұтылған журналистің апыски алынуына қаршы берілген шекаятны бақты. Сөзде махкемеде Есипенко қат еткеніне көре, ФСБ хадимлері башына пакет кейдіріп, нефес алмаға чере берместен, бойнуна қабат алмаға мечбур еткенлер. Бунин берабер о ФСБ тайынленген адвокат Виолетта Синегласковадан вазгечкенін айтқан. Ишғаджилер махкемесі шекаятны бақып қанатлендірмеген. О кенеде сезода тұтылажақ. Ишғаджилер Есипенканы мартының онда Тарас Шевченканың доған күну мұнасибетінен кечерілген тедбірлерден сон тұтты. Журналистны қанусыз селя сақлағанында ве жасуслықта қабатлайлар. Как он пояснил, 2 суток он подвергался пыткам. Пыткам электрическим током и избиением по ногам, в область гениталий, по туловищу, по телу. То есть из него выбивали признательные показания, то есть заставляли оговорить себя. Как он пояснил, примерно по ориентирам, его пытали где-то в подвале в районе Балаклавы. И, собственно, защита будет делать запросы, когда именно он поступил в ВВС. И вот именно после задержания, до момента поступления в ВВС, Владислав подвергался пыткам. Қырымның юғары Рус махкемесі тарақташы имамы Абляким Галеевге белгіленген пара жазасына шекаят етмеге разылық берді. Более шекаятнен сөзде махкемеге адвокат Эмиль Курбединов мұражат еткен. Енді мемури даваны кенеде махкеменің бірінші инстанциясы бақмалы. Эвел судақтың Ишғаджилер махкемесі имамға санки дерсін миссионерлік фаалиет кечіргенінде қабатлы оларақ танып 5000 рубле пара жазасыны белгілеген еді. Галеевнің имайджилері бұл қанунсыз қарарға шекаят берген еді. Ама сөзде махкеме шекаят бақылмасындан вазгечкен. Адвокат Рустам Камилев қат еткеніне көре, бүгін судақтың Ишғаджилер махкемесі шекаят бақылмасы талабыны қайтарғаныны шекаят етіп олғанлар. И Верховный суд сегодня рассмотрел и удовлетворил нашу жалобу. В жалобе мы просили о том, чтобы постановление, определение от 27 ноября, которым отказано было в принятии апелляционной жалобы, это определение было отменено, и дело было направлено на новое рассмотрение в Судакский городской суд, то бишь, чтобы прошла апелляция на постановление мирового судьи, что мы и будем ждать. Мы вернулись, чтобы созидать и строить. Халқа қаршы япылған террор тоқтатылмалы. Более чағыровнен сияси мабуслерінің ахрабасы ве ички районын фаал қадынлары чықышта болынды. Олар Қырым татарлары ве ислам динini қабул еткен дегер инсанлар Ишғаджилер тарафындан қанунсыз тақып етілгеніне өз итиразны білдірді. Айтқанларына көре Қырым татарларға қаршы зулюм. Чар Русия Совет Бірлігі ве Зиманеви Русия тарафындан ичте тоқтатылмай. Я считаю, что то, что делается с нашими молодыми людьми, то клеймо, которое на них вешают, и не только молодыми людьми, но и пожилыми, которые являются уже и дедушками, что это клеймо они не заслуживают. Среди нашего народа не было, нет и никогда не будет террористов. Мы требуем прекратить это беззаконие, остановить каток репрессий. Наши дети не террористы. Требуем вернуть их всех домой, в семьи.
Ишгал етілген Хырымдаки мектепте милетлер ара кергенлігі. Судак живарындаки тарахташ дачны койунын 4-нчы сынып ожасы Елена Руденко. Балаларға Хырым татарлар хайын деп айтқан. Санки дерсын 2-нчы Джанженко девамында Хырым татарлар фашистлерге Хырымны запт етмеге ярдым еткен. Бұны сөзде ожа Хырым татар талебесінің чықышындан сон жевап оларақ айтқан. 4-нчы сынып талебесі Самира Алиева. Оның хатбабасы насыл женклешкені вейералынғаны ақында тариф еткен. Ләкин женклен евіне қайтқаны вақыт оны вебутун Хырым татар халқы сүргүн етілгеніні де қошқан. Ләкин ұджа талебелерге сүргүнлікнің сан кедерсін ақықы себеплеріні ачықламаға істеген. Бұлі ифтирадан сон сыныфта олған Хырым татар талебелеріне дигер талебелеріне фред беслеген. Хырым татар талебелері евге көз яшларнен келді дей ана бабалар. Олар ишгалжа кеметнің тасил назерлігі ве ухуқ рүйджі органларға мұражатлар азырлып, ұджа месулетлікке желп етілмесіні талап етежеклер. Удивляет то, что это делает педагог, что это делает учитель, который должен сеять, как говорится, и это авторитетное лицо для детей, во-первых, и он дает некие установки, моральные, какие-то ценностные, определенный взгляд на жизнь формирует. Понятно, что он будет формировать, это пугает. С другой стороны, ведь это не просто обыватель с улицы, это учитель, за ним Министерство образования. Министерство образования – это государство. Так что это? Что за этим стоит? Это мнение отдельного человека, педагога, либо это что? Либо это политика государства. З окупацією Криму Російською Федерацією ці меседжі почали відновлюватися, вони почали вкорінюватися на нову почву сьогоднішнього трактування офіційною російською ідеологією не тільки подій Другої світової війни, але позиції сучасних сусідів. І оскільки в офіційному такому оцінюванні Москви, Кремля, українська держава, незалежна держава є нічим іншим, де панують фашисти, і коли це кожного вечора через засоби масової інформації, зокрема через електронні засоби масової інформації, вбиваються в голови людей, і в тому числі на окупованих українських територіях, то зрозуміло, що такі хворі, як ця вчителька Руденко Олена, вони починають піднімати голову. Индистанда кечкен күн девамында 100 bin яны коронавирус хастасы белгиленген. Пандемия башлағаннан берлі бу эн юксек көстергөчтір. Шымды мемлекет COVID-19 хасталығы тарқалмасын бойынша Америка Бірлескен Девлетлерден сон 2-нчы ерні алмақта. Экимлер хайт еткеніне көре сәкенлер карантин хайделеріні риайет етмегені үшін хасталық тест тарқалмақта. Давайте не будемо звинувачувати новий штам COVID-19. Причина – наша неналежна поведінка. Саме через неї такий стрибок. Вся країна повинна зрозуміти це і виправитися. Без потреби не виходьте з дому. Уникайте скупчень людей в закритих приміщеннях. Зберігайте соціальну дистанцію і ніколи не виходьте з дому без маски. Бuyuk Британия кеметі автода 2 кере инсанларны экспресс-тесттен кечірмеге планлаштыра. Бөле шекілде хасталық тест тарқалмасыны тоқтатып, симптомсыз кечіргенлеріні белгілемеге істейлер. Мемлекет карантин сынырлановларыны емшытылмасына азырлана. Чүнки Бuyuk Британияның уйкен неселінің ярысы енді ашыламадан кечкен. Результат ваших зусиль і, звичайно ж, вакцинації – це те, що я можу сьогодні сказати. З понеділка, 12 квітня, ми перейдемо до другого кроку нашої дорожньої карти. Відкриття магазинів, спортзалів, зоопарків, кемпінгів, послуг особистої гігієни, таких як перукарні, паби та будь-які види гостинства на відкритому повітрі. Португалияда январның 15-нде көрсетілген серт карантин сынырлауларыны емшатып башладылар. Бұрынжы емшатылулар марының ортасында япылды. Мемлекетте сохақ ресторан ве кавеханилер açıldı. Музейве буюк олмаған тюкенлар, базар ве спорт салонлар чалышы башлады.
Цей локдаун був болючіше, бо тривав довше. Але добре, що ми знову можемо відкритися. Цей період був складний, тому що для мене важливо ходити в тренажерний зал. Я не можу займатися цим на вулиці, тому мені було важко без тренажерів. Яна Зеландия ве Австралия апрельнын 19-дан бары үчүн сынарларны ача. Карантин ве тест япылмасынын кереги yok. Австралия кемиетинин башы Скотт Моринсон хайт көре, более харар хоранталар бірлешмесіне ве иш ерлері чоқлашмасы үчүн yol ача. Той факт, що тепер ми можемо знову об'єднатися, означатиме збільшення кількості робочих місць. Це означатиме, що люди об'єднаються. Це дасть багато можливостей, оскільки між Украинада кечкен күн дәвамында 13 бин 276 яны COVID-19 хастасы белгіленді. 10 бинден зияде эвел хаста алған инсан төзелген. 430 кіші хасталық ағырлышмасы нәтижесінде вефат еткен. Яны хасталарының ең чоқ сайысы Одесса, Львов, Харьков, Киев вилетлері ве Украина пайтақтында белгіленді. Ивано-Франковск, Черновцы ве Закарпатье вилетлерінде хастаханеге түшкен хасталарының сайысы экселген. Бұны сағлық назиры Максим Степанов хабер етті. Бұл регионлар бұрынжы оларақ карантинның қырмызы зонасына түшкен еді. Значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківська, що в Закарпатська, що в Чернівецькій області, які вперше ми зайшли до карантинних обмежень, до червоного рівня маю на увазі. І ми плануємо найближчими днями при повній стабілізації вже і досягненні певних параметрів ці області почнуть виходити з червоного рівня, а відповідно будуть зменшені карантинне обмеження, вони стануть більш легкими. Ишгаль алтында булынған хырымда 122 яны COVID-19 хастасы белгіленген. 7 кіші хасталық ағырлышмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл Ишгаль хакимиетінің ресми статистикасыдыр.